Prezident bizni qo'llaydi deb saylaganmiz. Biz prezidenti yo'q, mekeni yo'q adam emasmiz. Bizning prezidentimiz var, biz mekenimiz var. Biz Kırgızstan'dan jaranыбыз. Oşoň üçin sizlerge tüz qayırlabız. Bugün de ötök. Uşunday kıyınçılık vaqtda Kırgızdın taqdırын çeçpegen prezident, deputatны bizge ne geregi var? Buna 120 deputattın arasından biri Kanıbek Kapашev, Pirmatov, Canar Akаев, Момбеков, Nikitina, Orus bolsa dagı Kırgız jaranын oylop atat. Kana kalgan deputat, ne birinci klassın okuçusu, 5 deputat gerekmiz kalgan minister, prezidentke biz Kırgızlar gerek emes bizge. Biz de şu yerde bala çakan oğuz dep, enata oğuz dep bardığız şu yerde. Baldарын çıtap, biri katının çıtap, biri olsa büyösün çıtap, kalada okat dep жүрөбүz muna. Üstüne bir gana yolda açıp bere albaysыңар, 2 saatlik. Biz akça soragan jokpuz. Bizdin özübüzdün maşina özü tranzit menен ötüp keткенге бардыгыбыз даярбыз. Урматтуу президентибиz Сооронбай Шарипович, bizge автобустун кереги жок, самолеттин кереги жок. Bizge 2 saat убакыт керек. Кандай Кыргыз, кандай Казакстандын транспорт министри менен сүйлөшкөнгө духуңар жетпейт. Зачем bizge старик Кубат Боронов окшогон министрдин? Мына менин да диплом бар, мен да министр боло турган адаммын. Зачем bizge сүйлөшө албаган стариктердин кереги бар? Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, Мухаммед Абылгазиев, sizlerge tüz qayırlabыз. Qayırlı beri уже тажадык. Bizge конкретный жообун айткыла. Мына bundan 10 gün burada aytқансыңар, bir жумада чечилет. Солинецкийди Каныбек Капашев көтөрүп чыкканда айткансыңар. Сүйлөшүп атабыз. Канча сүйлөшөсүңөр? Биз мына күзгө чейин күтөбүз. Болбосо бизге ушул жерден участок алып берип, бирөө толу Оренбургка калтыргыла. Жаман көрсөңөр, жаман көргүлө. Урматтуу президент, ушуну эске алыңыз. Сиз Кыргызстандын президентисиз. Кыргыздарды колдой турган адамсыз. Сизге дагы түз кайрылабыз. Мына аксакалдын ыйлаганын көрдүңөр. Ne жерде канча жаш балдар, канча аял кишилер баары машинада жашап атат. Мынакей газ полный турат. Акча калбады. Продуктуга акча жок. Шерменде болуп бүттүңөр дүйнөгө. Тажик менен өзөк деп казактан уялгыла. Этиңер болсо 120 депутат. Ушуну көтөрүп чыккыла. Болбосо үйдөн чыгып кеткиле. Биз рано поздно өтөбүз. Митинг болот бул үчүн. Жетебиз. Кудайдан корккула. Болбосо бизге 120 депутат, министр, президенттин кереги жок. 250 адамды колдой албаган Кыргызстандын премьер-министри, президент, депутаттын бизге эмне кереги бар? Болгону 5 депутат. Дайырсыр айтып кетейин. Шайлоо болгондо депутаттар керек бизгечи. Андан башка бирөө кереги жок. Полный кыргыздар таштап коет. Жанар Акаев, Момбеков, Никитина, Pirmatov дагы 1-2 депутат гана колдоп атат. Чын жүрөгү менен калган депутаттар эмне алсыңарбы? Давай Kırgızlar için yardım kılgıla. Biz çıday almaya kaldık bize. Biz akçadan kıynadık. Yolda açık vergiler. Kazakistan'dan yol açık vergiler. 2 saatlik vakit gerek bizge. Uyarsanlar uşul. Prezident Kılıçdaroğlu kavuşmalında dedi açık bol. O aksakal kişi ilerdi. Kudaydan korkkular. Ötkönde de 2 sutka uyga jetkiçe elde akça kalgan çok. 2 sutka dayalışı Kırgızstan'a ketişimiz gerek. Bu yerde adamların akırkı çıramı kalып атат. Ешкімде ақша қалған Өмір бойы қазақ менен қоңсы жашап келгенбіз. Ушуга тилиңер өтпөсө. Мынакей. Силердин кереги жок. Ушу жолду ача албаса. O yer bir yerde toktooz. Murdagıda ketiş emес. Tranzitте эч жерге токтobой кетип калышка жолду ача албасаңар кандай немеси mesele? Adamlarda akçası kalmadı. Bir yerden öpkende dağı yetişikке жүрүш керек odan Kırgızstan'a. Kantip жетебиz. Büt var maşinalarda alıp gitmişse Yol açık vergiler. Olmasa emne kılgan Yemeğerde joğunu aytkıla bir mınday bileli biz kanday bol atat alacakta. Kanıbek Kapашev aytkандай 30 yıl migrantlar kança akça kotordu muna. 30 yılda bir yolu yardım soruldu. 60 milyar. 30 yılda bir yolu. Bolgondo dagı 200 Kırgız uşul jerde. Kançası Moskovada. Bir uşundayda yardım bere almagan bizge beyliktin geregi jok. Uyat. Bet degen jok. Bet degen kalgan emes. Всё. Ушунча жаран артынан жардам барады. Börek болып кетіп қалды. Машиналардан bir сыйра тартып Koyuldu машинада. Ден тартушыларды киргизиш керек. Bizde daha
Şaşılganın cinabağı bastıktı. Ay yavrumda ak çölmüktü mırgıtı. Yıldızlardan şaşma kalgan şaştıktı. Geçirip koy, geçirip koy. Geçirip koy canımın castımda. Şaşılganın cinabağı bastıktı. Geçirip koy kayrılı bağını tündürdü. Kıyalgamaz kızı olaylı gündürdü. Örtülümüz çürüktürdü aşımda. Kolumuzdan solup yetkeni güldürdü. Geçirip koy, geçirip koy, geçirip koy kayrını bağını tündürdü. Kıyamamaz kızı olaylı gündürdü. Geçirip koy, geçirip geçirip koy canımın castımda. Şaşılganın cinabağı bastıktı. Geçirip koy canımın castımda. Karakolun Жогорку трассасы. Лыжный базар. Каприз. Так, мынау Каракол. Ысыккөл. Бул жак келген Казакстан ар жагы болуш керек. Thank you.